nanjye mwana ndake ndetse na Rwamukaya Olivier. Tuje mu makuru rero yo mu burasirazuba bwa Kongo, avugwa mu burasirazuba bwa Kongo. M23 yahakaniye MONUSCO ko idateze gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, ahubwo ikibuga cy'indege cya Goma nacyo kiri mu bizigirwa mu biganiro bya Doha. Sosiyete ya Kongo rero ishinzwe kugenzura itumanaho ireze sosiyete ya MTN gukorera igoma ndetse muri zone libere nta burenganzira ifite. N'andi makuru turaza kujya muri Uvira, ndetse dufite n'amakuru y'imirwano. Mukaya Olivier, umeze ute? Ni kwa kundi tu nta mpinduka. Agomba kurya uyisha icyuya. Rwose nuko bimeze ko Adamu yaziriye dusize. Nuko Habimana batuzishya ngo hari icyaha cy'inkomoko dukora kuri Adamu. Nawe se kuki hatajemo n'ubutunzi bwa Salomo? Ni hatari. Yego mukwabi bimeze bite? Ibyo tugiye kuganiraho ni byinshi wabyumvisha, ariko ndagira ngo dukwite tubangura iki kirego cya sosiyete ya MTN. Wakibonye kirarage MTN ejo amasosiyete yose yakoranye inama na Minisitiri w'Intebe Suminwa. Hanyuma anasaba urwego rumeze nka rura muri Kongo ko rwategura ibirego bakarega yaba imbere mu gihugu ndetse no mu zindi nzego mpuzamahanga, bakarega sosiyete ya MTN yo muri Afurika y'Epfo, kuko izi zano aba ari amashami, bakayerega kuza gukora ku butaka bwa Kongo nta burenganzira bayihaye. Rero mu mategeko bimeze bite? Mu mategeko ikirego cyabo cyakumvikana, ariko nibaza ko nta bimenyetso bazabona. Kuko ntabwo wava ngo MTN kuhakorera bakubwiye none se twebwe muri Gisenyi za Vodacom nizikora roaming ziradufata. Ibyo rero nuko bizarangira bavuze ko batakorera ku mugaragaro, ari uko abaturage baturanye amarezo yambukiranya mu kirere, ndetse bakerekana ko no mu Rwanda naho icyo kibazo gihari cy'amasosiyete yahoye muri Kongo akorera hano muri Gisenyi. Icyo nkeka nta n'ibyo cyazafata rwose, kuko hari ibiro bya MTN wabonye muri Goma se? Hari ibiro wabonye bya MTN? Ntabyo. Hari imitaka wabonye yose uretse aba agenti nabonye, kandi nabo ni utu tuzu tw'aba agenti twa Kongo bakoreramo. Kandi abo ngabo na M23 itaraza barahahoze kabisa. Ibyo mbona nta kintu kizavamo rwose. Nta kintu kizavamo aho ngaho. Ese babitekereje bate? Barabirose, byahanutse, byagenze bite? Erega hari amakuru agenda atangwa, aba ba Micombero bose baba bari hano, utu tukuru twose ducacara hano bavugana n'abantu. Akaba n'abantu bari muri Goma bahereza amakuru Kinshasa. Utashaye wava ko mu yatagira abantu bamuha amakuru, barimo aba ba Micombero bavugana n'abantu. Amakuru baba yafite kuko babona ku mbuga nkoranyambaga bandika ngo abaturage bari barabuze internet mu muco, ngo bagiye kubona ngo MTN babonye ntuza ya MTN batangira. Nabonye ifoto atoye ibirundi hamwe ari nka 50 babonye internet. Ubwo rero ibyo ni tuzareba uko wigende bizacoshwa nyine n'izo nzego zibishinzwe, ariko mu birebana n'ibimenyetso n'ibyo bikora mu rubanza nta cyabyerekana ko nanjye hano mpagaze muri telefone yanjye mfite n'urezo ya Airtel yo muri Kongo. Ubwo n'u Rwanda rwarega se ko za sosiyete zikorera hano. Ariko bibaye ari byo, si bya bindi M23 iri gusaba icyo bita federalisme, ko ikeneye kwigenga. Nibyo ko umushinga nanga yarawuzanye, ariko Kinshasa bawukubitiye aho hiye, ntabwo bashaka ibintu bya federalisme. Federalisme nayo ngo ni abari forme ya balkanization, kuko urumva n'ubundi federalisme bagumana hano kandi byakwita ko batsi leta bahafashe ku mbaraga, ubu kiretse federalisme kunde habonetse n'abandi bafata ahandi.
bakazihuza barajya bafata ahandi bose bati turashaka federalism ari benshi ariko kubera rwa M23 reka da baracyari muri ya gahunda y'uko igomba kuhava ikagenda. Niyo gahunda bakirimo ibi byo kuba ngo bazagira urebye no mu bya politike byose biriho gahunda ko kureba abantu Kinshasa nuko M23 igomba kugenda aho izajya niho nibaza. MONUSCO se bimeze bite n'ibijyanye no kujya za Uvira na hehe n'ikibuga cy'indege? Jean Pierre Lacroix uyu ushinzwe operasiyo zo amahoro ari hano kuri Ntuza ari aganana na perezida agari n'abanyamakuru bivuga ko mu buryo akeneye harimo n'uburyo bakeneye kugarura uburyo bazakeneye ikigo cy'indege cyagomba kugira ngo indege zijye zihagurukira ziye kureba uburyo agahenge kubahirizwa. Abana ba MONUSCO nabo bameze nk'abatazi ibyo bari byo. Ubu bakwiye gutembereza indege yereka ubutare hejuru y'abazarendo ntibayihanura. Ni birakomeye. Bayihanura ni ukuri. MONUSCO barya barimenye. Ikindi cya kabiri Uvira nayo ni ikibazo. FARDC ngo bayibwiye ngo ive muri Uvira. Abacanshuro bo bizagenda gute ba Eric Prince? Eric Prince ntabwo akiri muri Uvira ariko. Yego. Kereka we nyine ni ugukuraho ingabo tu. None sazazikuramo kandi ziri ku masezerano n'ikirakagiye bahembwa na leta. Kandi Kongo yabwiye abazarendo nabo bose ngo bave mu gihugu. Bave muri Uvira. Hasigaremo MONUSCO. Hasigaremo MONUSCO. Hasigaremo MONUSCO kabisa. Abazarendo ntibavamo kubera yuko bakubura ko ari abasivili birinda banavuze banatangaje ngo twebwe iyo ngo baraganiriye ibiganiro bya hene hose twebwe gahunda yacu ni ukurwana. MONUSCO naza tuzarasa igihe cyose ngo M23 ngo abanyarwanda batarasubira iwabo. Niyo myumvire baba bavuga nyine ko niyo rangaje bakoresha. Mu gihe cyose abanyarwanda batarasubira iwabo twe tuzarwana izasuri zavuga. Urabona ko bakaniye kabisa. Ubonye umujinya uri kuri video uriya muzarinde yavuganaga. Twebwe tuzarwana igihe cyose ngo abanyarwanda bataragenda. Abanyarwanda bavuga rero nibo ibyo bituyobera. Abanyine naba ba M23. Baba barabikora abanyarwanda bateye se ntabwo ari abasirikare bazima cyangwa ntiyayoboye muri bice bya Sud Kivu. Birakaze. Amakuru rero avugwa Minembwe abonye ko kajugujugu y'intambara y'igisirikare cy'abarundi yiriwe itunda ya ejo imirambo n'inkomere aba bantu bakozwemo mu kwabo. Abarundi barahaguye rero itware muri weekend n'iminsi nk'ibiri ikurikiyeho guhera ku wa gatatu ku cyumweru kwa mbere ku wa kabiri. Abarundi barahashiriye bakorewe icyo bita umusako. Abana bakubitiye mu kagunde nibwo wabyumva ngo batezwe icyo bita ngo bahuye n'umutego wa M23 bita ambushi kabisa. Ariko burya bagiye batinye mu M23 irakoreka ikakureka ukajya uyiyenzaho ariho umunsi umwe ikaguhereza isomo nk'iryo tanzo bita Runingo. Amakuru aturuka hariya muri Uvira mu gace bita Murongwe aremeza ko ngo hari abasirikare 5 rwose bishwe ariko ngo bataramenya n'umungu bicyabishe. Muri Uvira muri Uvira muri quartier bita Murongwe ngo bagiye kunywa bafite imbunda. Nawe nyine abasirikare bagiye mu tubari n'imbunda. Bageze ngo bongeye amakuru yabo byongeye kugaragara ko ari imirambo. Oya bagiye mu kabari bafite imbunda. Baranywa. Nyine ngo abasirikare biza kurangira bapfuye. Abantu rero urwo rupfu rw'abo basirikare rwateje urujijo muri Uvira. Ngo ni wazarendo ngo abane ngo M23 yabariye. Se M23 tumanya kujya gukora operation ku bantu bari kwisindira. Birakomeye. Abonye ko ashobora kuba hagati yabo cyangwa n'abazarendo.
operasiyo ziri kubera hariya nyamara mu kwaya wasanga ari za zindi zimeze nk'igihe ngo Rambo yajyaga kubohoza umwana we. komanda ahubwo wabonye imbunda z'abasineyipa ba Isiraheli zafashwe? nazibonye ariko ntawe kuri uru ruhande ngembara yuko zafashwe nari ko zafashwe na M23 ariko nabonye ko hari kwandi bavuga ngo nizo FARDC yambuye M23 da. Ahubwo ni operasiyo M23 yakoreye ahantu bita Kiriba. Ifata ziriya mbunda za sniper zaba mudahushwa z'ingabo za Isiraheli izaka abahibu ba Kisekedi. Ubona ko uru rugamba rurimo abagabo bafite amaboko bafite n'ibikoresho my friend. Nyine se abazikoreshaga izo mbunda barihe? Bagiye mu ijuru. None se umusirikare erega iyo usezeranye n'umugore uvuga ko muzatandukanywa n'urupfu. Niyo baguhaye imbunda nimero z'imbunda seriyo namba z'imbunda bakazikwandikaho nk'uko umusirikare agira amatirikire, bakubwira ko iyo mbunda izakuvaho wapfuye. Ni nabyo usinyira ukabirahirira ko ugiye kuyirindisha abanyagihugu. Naso 886 ndayifite. 886 ndayifite. Ni matrikire se cyane imbunda? Matrikire zayo. Matrikire ni izawe. Ahubwo izo zindi uri kuvuga wasanga ari seriyo namba. Seriyo namba z'imbunda ziba zanditseho hamwe kuri safe niho ziba zanditse. Urumva rero ubwo niba wabonye imbunda ukabura abantu ubwo nyine nawe ubyibaze. Nyine nagira ngo mbwire niba bagiye mu ijuru cyangwa kwa Satani. Bazamuwe bagiye n'ingoga. Tuba ngo Uwiteka bakire bazize kutabasha kureba mu iteganyagihe dora tubabwira buri munsi yuko ibi bintu bifite ukuntu byateguwe. Bifite designer? Bifite designer, abarwana bose boss n'umwe. Ariko abarwana barimo barwana. Ndaguriye ku rwego M23 bari muri revolution nyine kuko urumva n'ubundi bo bari barahejejwe hanze. Ku rwego rwa guverinoma babandi bayobora ibiganiro bakora n'impande zose bashobora no kuzifurnisha ibikoresho. Ngira ngo babyumvishije. Nabyumvishe. Uwo mu FARDC waguye hariya ayo makuru ntabwo aba yazi. Akuzi yoza impamvu nta mujenerali cyemera kujya ku rugamba. Uzibaza impamvu? Nta mujenerali cyemera kujya ku rugamba. Wanakibaza impamvu nta mu FDLR upfa? Nyine ya FDLR barabizi. Ni nkuko muri Goma barwanye aba FDLR bakigendera hagasigara hapfa aba FARDC n'abazarendo. Kumbe FDLR ngo ugirwana ngo ifite agakoridoro iri bucemo bikomeye. Noso wabonye yarigeze imanuka kujya kurwana kuri airport Goma? Oya, ngo mission zabo karakayira bifite ko muri Nyiragongo. Bararwana Rovenset bare baciyeho Roventwiti abandi basigaye kubitirwa mu gafuka bo bigiye mu kirunga. Nuko nguko byari bimeze kabisa. Yego mukwangaho muri politike Kisekedi yasomye umunyamakuru. Wewe si inkuru imaje kumara iminsi buriya. Maje kumara iminsi muri politike. Urabona ibirimwo mu buryo barimo bifuza ko ibiganiro byashyirwa mu bikorwa bya Washington muri yabagashinja u Rwanda ko rushobora kuba rubigiramo uruhare rutuma ariko ngo rugumiza uruteri rwara imirwano. Nibaza se u Rwanda ruhurehe n'imirwano. Hanyuma ubwo ni nako muri kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo kongere ni kwa kundi abasenateri babicaranye n'abadepite bagahura bitwa ngo abakongressman bose.
bari kwiga ku birebana kureba ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington ni iki cyabyishe. Rero bashinjije u Rwanda kutagira kudahagarika inkunga kuri bohereze mu ventura, ndetse bigatuma imirwano ikomeza kubaho. Bashinja na leta ya Kongo kutararetse gukorana na FDL. Kuri ubu ngubu FDL ikaba yarakomeje guhabwa ibikoresho ndetse n'amafaranga, bakaba barakomeje no gukorana n'igisirikare cya FARDC. Ni ibyo ngibyo senateri bavuze, bavuga ko bashobora kuzaho nabo n'ibihano ubutaha, bakabyo bafatira abantu ibihano. Ibyo ngibyo byavugiye muri Amerika, ariko hanagaragajwe yuko ikibazo Kongo ifite atari M23 cyangwa ngo kuvuga ngo u Rwanda ni icyaya. Kongo ubwayo gifite ibibazo biyisanganiwe, ngo bayerekanye ko Kongo bayerekanye nk'indembe, ngo nubwo bavuga ngo M23 ngo u Rwanda oya, kuko ibyo bintu ntabwo ari byo bituma amabuye y'agaciro anyerezwa, amafaranga y'ijya akanyerezwa, no kutagira ubuyobozi. Bavuze ko Kongo nta buyobozi igira bwaba bukora nk'uko byagenwe kugira ngo buteze abaturage imbere. Baravuga ati rero ntukajye mwitwaza ikibazo cya M23, ako ni akantu gatonya mu bibazo Kongo ifite. Nibyo ihandi ba Nyatura, ba Mayimayi muri Masisi bashyize intwaro hasi. Ni ababonye benshi cyane benshi. N'umurasire bawuzanye wo bakoreshaga kabisa gucaginga ibyombo, nabo bawuripotinze, byose babiripotinze. nibaze bafatikanye n'abavandimwe babo bose bishyire hamwe. Rega buriya abantu Kinshasa iyo uri kubona abazarindo bari kurasana na M23 barabyina ati ni byiza bariya abanyarwanda bicane, ko bavuga cyane. bavuga ngo abantu bicane bamarane bariya, n'ubundi nta kibazo hatagira umuzari wacu uzajya. Ubwo rero bagumisha kugenda bishyira hamwe, banaganize n'abandi izo ideoloji bazivanemo. Nyega koko umwaka ushize M23 izagenda n'ubundi izagenda n'ibyo bakirimo aba bamuyaya, ukibaza aho izajya byanditse, ukibaza kandi abantu bakomagisha Mukwa ejo bundi Kisekedi ari kumwe na Trump baravuga ngo buriya dosiye yayirangije M23 agiye barara banywa amayoga. Mukwa rero reka ngushimire ku kiganiro tugiranye, ubwo amakuru nakagaruka. Urakoze cyane, ubwo n'ubundi nahejo turageza update.